Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали AutoLife. Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад ва ҳамин мошине ки шумо дар навори имрӯза дидестен, навори имрӯзаро аз ҳамин мошин оғоз мекунем, чунки ҳамин мошини аҷоиб аст ва чанд бозор шид ки ба Мошинбозор меёранаш ва ин ҳафта арзонаш кардгай ва рости гапам бигем сезони ҳамин мошине ки ҳам тоистона ҳам зимистона аҷоиб кардагай. ира ягон устои худмон кардагӣ нестай. ям заводскои соҳиби мошин мегӯяд ки аз Германия овардагишан. тамошо кунем бародаро, фақат лайкҳоро дариқ надорен. ин мошин аст ки вақти ба Мошинбозор меояндаш тамоми одамон меоянд тамошош мекунанд, аммо нархи хубаш намекунанд. аз ҳамин хотир тамошо кунед, маъқултон шавад, номерои соҳибаш ҳастай. 2013 сол Prado, Pradoи 2, объёми 4, 6 силиндра. ана бензини холӣ. ҳар расход вобаста айкунӣ мешавад. ана ҳуҷҷат танировкаш ҳамаш 1 сола. салонш як мегирем, салонш ҳам як тамошо кунем. хуб, электропакет. хуб, автомат D+, кондиционер, ана старт стоп, автопилот, мултирул, бор компютер, климат контрол, обогрев, лифт. хуб, ҳамаи наваратура дора. Дубаи ай. Нагай қафон мегирем, тамошош кунем. белу будай, акансанеш қойдаи кор мекунад. хуб, нақшад. чанд сум ака нархаш? Нақша чанд сум? хуб, 320,000 меган. хуб, номерош 918 62 09 60. нархаш 320,000 сомония. гу ана арзонан мешавад. Pradoi 2, Дубаиш. ҳуҷҷат танировкаш ҳамаш 1 сола. 10,000 сол Mercedes компрессор. ҷам аҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо мекунем, қай бо худон бештар маълумот мегирем, севеча хена худон дидестен. ана чи хеле ака масъалаи кузов. Хӯйдави ягон хали пусидаги, ягон ҳуҷҷатҳош чанд қай ака? ҳуҷҷатҳош 1 ҳафташ дакмон кадам ома. 1 сол харид. ҳуҷҷатҳош ана салон шаг мегирем, салон шам як тамошо кунем. хуб, электропакет. коробкаш автомат ай. ана мултирул. инҷа агар пеш мегирем, бо як пешам як тамошо кунем. объёмаш 2,3, а? Объёмаш 2 компрессор, газа бензин ай. ана касои да маъқул шаванд, як чанд нафаро ҳам компрессор пусидагӣ буданд. маъқултон шаванд, номерои кара мемонам, занг бизанед, хай бо барои шуморо бештар маълумот мекард, ҳолатҳои баллонош ҳам меомад. хуб, автопилот, автомат, D+, кондиционер, ана электропакет. чанд сум ака нархаш? нархиш 45 савтем бо муомила мекунем. вариантҳои алиши ҳам доред? Не, хуб, номеро телефон агӯякамоне? 903 04 08 14. 0814. хуб, мошинам шарда гаштаи, а? Мошинам нишонда. хуб, занг мезанӣ, яка барои шумо раво пурратар маълумот мекард. Шунам барои майли, шугамаст. ана ира мегири барои туи пӯравӣ ози сезони анаи мошино шидагия. мебардори анам хел мегаради сарқинак Astra 2008 сол объёми 1,8 қати. ана ин мошина сахт менат кардиам. ана тамошо кунед, касои да маъқул мешавад. номеро якара мемонад. занг мезанед, хай бо барои шуморо бештар маълумот медам. дета қафл намекунад, дета пешдан.
طرف من میگم گشته بنزین خولی دوران گازانه داوسکوی گاز دوران چانس مکنه متصل مستقام خیلی مسئله همه چی کاوشانو که هم داوسکو بیو نه نمی چی فکرشان هم چی باشد واش دادو پرابیل دورا میخوانی کنسانی میکنم روزی بوی نرگ مختمش میکنم مختم شایی شانی اگ میگیرم تماشا کنیم اگر خیلی اقوام روی استوی خیلی مخایش نیستم هم خیلی نمادرگی خودش داودسکوی گاز دورد باشتو دازورد دو ارزون هم میشود من روی کار هم میمونم خب زن میزنیم باروی شما را بیشتر معلومون میتا خب چه فهم نوروی پیش همون میشوم هم نورو را 987 13 95 13 BMW семерка вардарон 730 кузову солош 2005 объем мотороште бензини холи ана чанқам якар расход дорад мотор чанқам мехраб бензин трас данахан дунё 12 дарони шардан трас ада дафта дарони шарда 12 механ хоб салон вся электропакет хоб автопилот мультиру коробка автомат کنسانشان کار بکنم خانه کجا تانیروفکا چند خاکه؟ 10 مون بود 10 ماه دیگه دوم балону шамма мулат штоз масалаи кузов чӣ хела ка масалаи кузов хеле заги ягон чиз надорад хеле ташкар яйра чанс макан архаш наш я 110 мегем боажунш хеле вариантҳои алиши ҳам дорад ки фақат шум боша вариантҳои халиши мошини хуб боша ма айда пас шана айда бланд ша гирифтани айда бландш боша болоҳои метамам пас намешам пас намешам номру ҳам пеш ҳамону мешавхане хеле ҳам BMW чӣ хеле акам скажали бой мошин беза не нам хадаш мекини мягкия ё ки жёсткия чӣ хеле ҳам айда дига мягкиш намешам балонашо памиша мега мягки зур медавад соза яне хоб я 110,000 номру телефон якара ина қариб 16-17 мошин алиш кардам ҳам зур айкунем як солаш не як сол ду мошин бошана руфушино мо фушун бутигаша мекунем барои ама гани мошини камбини надорам хоб номру телефон ҳамин 939 50 68 15 939 50 68 15 ана занг бизанин яка хайбу барои шуморо бештар маълум бо арзонманӣ мешавад алишидане
خودت سومتی که رو بالای من سومتم ایده ماشینی بولو شد بولو شانه ابو پایان بود چی دست واو اگه ماشینی که ایده بو خیلی نچ خیلی بو سولوشون اوتار ماشینای بون اوتار باشه یکم خیلی علشی دورا ولی ماشینای پایون نمیشه اوپل موپل خیلی نمیشه مقصد بولوی خدمتم بولوی میگه اون سومش میتیم و یک برادر Corolla دی فروشی روان کردگی است سالش 2009 خب ابیوی موتورش 1.6 و گفته از در حالت خوبی تکنیکی قرار داره نرخش 70,000 سومونی با معامله انی میکنیم نمرش پلوسی 7 خب 4 تانه 662 403 من نمره برادرم میمونم زنگ بزنین قطعش یک هم صحبت بشین با برای شما را که ارزانه یک برادرمون تراکتور فروشی روان کردگی است انارسی برادرو این برادر و قدر معلوماتی پورا دادگی نیسته ما خواهش میکنم که انگاه ماشین روان کردن اویدی ماشیناتون معلوماتی پورا روان کنین و تراکتورش روشن فروشی است نمروش میمونم انا زنگ بزنی خیلی با نقشه برای شما را بیشتر میفهموند او زنگش بزنین برادرو خیلی شما صحبت بشین با اویدی نرخ نوشتون خبردار میشین نمروش 907 53 47 45